Ćao ljudi, dobro mi došli u novi video, dobrodošli na moj kanal. Za one koji su prvi put tu, ja sam Emira, živim u Istanbulu i već otprilike malo više od godinu dana snimam za YouTube. Odlučila sam se da pokrenem taj YouTube kanal kako bi dijelila videe i teme vezane za moj život ovdje u Istanbulu i u Turskoj. Tu i tamo povremeno ubacim neku totalno lijevu temu da bi malo refrešovala svoj kanal i sebe, ali sve u svemu većinom teme o kojima pričam i koje dijelim ovdje na svom kanalu u videima su vezane usko za Tursku. Današnja tema nije baš toliko ni vezana za Tursku, ali je svakako vezana za ovaj kanal. Odlučila sam se da snimim video, zapravo da sjedem i da snimim video da li se uopšte isplati snimati vlogmas u 12. mjesecu. Ja sam evo sada u decembru snimala vlogmas i želim nekako da izanaliziram sve to, da stavim nekako na vagu za i protiv i da vidimo koliko će koje prevagnuti. Također imala sam namjeru da to nešto malo i prikažem na laptopu, ali nažalost nisam ga na vrijeme napunila, tako da mi je prazan. Stavila sam da se puni, pa ne znam, ako se napuni do kraja ovog videa, onda ću vam to i analitički pokazati, mada je to svakako ću reći sve u videu, ostalo mi je otprilike u glavi šta je i kako je. Hajde da krenemo. Prije svega želim da kažem da svi oni koji se bave YouTube kanalom, otprilike u tom 12. mjesecu kada dođe decembar, prvo što znaju da se snima vlogmas, tako da oni mogu odlučiti da li da snimaju vlogmas ili ne. Kada se snima vlogmas, odnosno to snimanje vlogmasa podrazumijeva snimanje svaki dan i objavljivanje videa svaki dan. Imam gosta, mušca neka. Tako da za taj vlogmas čovjek se mora baš dobro ili pripremiti ili potruditi. Ukoliko nemate pripremljenih barem videa za taj, ako ništa, početak vlogmasa, onda baš se morate truditi i smišljati i teme, onda dosta vremena odvojiti za to dok vi snimite, dok namjestite, dok editujete videe, dok se oni učitaju. Dosta tu truda i vremena treba, tako da ko se bavi YouTube kanalom, ja svakako savjetujem da barem jednom se odlučite da snimate taj vlogmas, da vidite na svojoj koži šta je i kako je. Prije nego što sam se odlučila da snimam vlogmas, zapravo čak i prošle godine negdje u 12. mjesecu ja sam krenula da snimam, pa onda sam stala i nisam nastavila više. Čak i prije toga nekako sam nailazila na te neke informacije na internetu da kada se snima vlogmas, s obzirom, kao što sam rekla, da se objavljuje svaki dan, tada vaš kanal nekako zapadne za oko dosta novih ljudi i onda dosta novih ljudi dođe na vaš kanal, pretplati se, tako se kao dobivaju i novi pretplatnici i rastu ti pregledi. Sad, da li je to tačno tako i da li se to ispostavilo u mom slučaju? Ostanite do kraja videa pa ćete saznati. Ja ću biti iskrena i reći da ja stvarno nisam svaki dan snimala i nekako sam se pripremila za ovaj vlogmas jer sam odlučila da ću snimati vlogmas tamo negdje sredinom 11. mjeseca, tako da sam se nekako pripremila u vidu tih videa. Snimala sam par videa krajem 11. mjeseca i nastavila sam tako snimati, ne bi li sebi olakšala zato što sam imala i druge obaveze pored YouTube kanala. Također da napomenem da ja zaista i dan danas govorim i za mene to jeste, YouTube kanal je moj hobi i nekako i ispunjavam, zapravo više me zabavlja i volim komunicirati sa ljudima, bilo to da su pozitivni ili negativni
komentari ili feedbackovi koje dobivam od ljudi. Meni je svakako to zabavno i neki vid mi je zabave, tako da ja još uvijek YouTube ne uzimam kao posao, iako donekle malo se i zaradi od toga. Ja kada sam krenula snimati te vlogmase, znala sam da neću imati previše nekih pregleda, neće mi uopšte biti veliki pregled i onda sam i kako su dani odmicali, ja sam pratila te preglede koji su, hajmo reći, opadali i opadali. Bilo je nekih videa koji su malo bolje prošli u odnosu na neke druge. Tako da sebi sam govorila, ok Mira, ovo si svakako i očekivala, nije više ni do tih pregleda, već kada si već odlučila da snimaš vlogmas, znala si da neće biti toliko pregleda, neće biti toliko ni feedbackova, tako da završi započeto i onda možeš odraditi upravo ovo što sad radim, znači analitiku, analiziram sve i da vidim kako je i šta je prošlo. Ja sam se zaista vodila tom nekom mišlju, nema veze što nemam nekih pregleda. Ima tu ljudi koji su mene stalno podržavali, na svaki skoro video oni bi ostavili komentar, lajkali bi, ukoliko nemaju nešto da napišu u komentaru ostavljali bi srca. Ja sam zaista zahvalna tim ljudima, znači šaljem vam svima poljubac i srce. Hvala vam puno na tolikoj podršci, jer kad čovjek vidi da svaki dan video koji se objavi, kod mene je barem u mom slučaju otprilike od 200 do 300 ljudi gledalo te videe, to nekako zamislim se kada bi ispred mene bilo tih 200-300 ljudi i svaki dan me gledalo, to bi svakome bilo nešto wow. A ovako kada vidimo po tim videima i pregledima, jao ima i 200-300, ma nije to ništa, neće ja ovo više. I čovjek odustane. Ali zapravo kad ovu prvu opciju staviš u glavu, kad se zamisliš, pa zamisli kako bi ti bilo da 200-300 ljudi svaki dan dođe na tvoj nastup, da čuje šta ti imaš to reći u određenom danu ili šta se to tebi desilo u tom određenom danu, onda malo drugačije počneš shvatiti sve. Vezano za teme, trudila sam se da teme budu raznovrsne, pa sam išla od, ne znam, kuhanja, putovanja, pa čak i jedan ili dva videa, ne, jedan video je bio vezan za opet zapažanja sa interneta, video koji je nedavno objavljen, možda prije 10-ak dana, nije čak ni tako. I to je jedini video koji je imao više od 1000 pregleda. Za sada ima oko 1400 pregleda, tu je negdje. I eto kažem vam, to je jedini video koji je dosegao više od 1000 pregleda. Moram biti iskrena i reći da prvo izabrala sam tu temu jer mi je to samo tako prahnulo. Kako često gledamo na internet i izađu tako neke stvari ispred mene, to sam svakako i spomenula u tom videu, ali ponovo su ljudi se nekako uhvatili za to sve što sam ja, o čemu sam ja pričala u videu i naravno da su to negativno shvatili. Ne svi, samo 2 komentara su bila negativna od tih. Jedan komentar je izbrisan prije nego što sam ja uopšte i odgovorila na nj. Zaboravila sam čak i ko je komentarisao, a drugi nije izbrisan, još uvijek stoji i na njega nisam namjerno odgovorila jer neki dubioza nešto je napisao kao da li ti zaista nemaš drugih tema, već da ovako sjedeš i nešto kao tračaš. Pa evo da odgovorim sada na taj komentar. Namjerno ti nisam odgovorila na taj komentar jer smatram da nema potrebe. Zašto da objašnjavam da li imam ili nemam tema? Naravno da imam tema, ali kada sam pogledala taj komentar, kada sam ga pročitala, onda sam otišla tamo da vidim ko je komentarisao. Vidjela sam da ta osoba, moguće da je muška osoba, neka komentari nanose na to. Vidjela sam da je ta osoba i ranije komentarisala
na mojim videima i nekako svi ti komentari koje je ta osoba ostavljala, nisam dobila feeling podrške, ali nije tu ni feeling hejta. To je ono nešto, ajmo reći, cinično. I što sam još htjela reći? Da, vidjela sam da uopšte ta osoba i nije pretplaćena na kanal. Ovo sam željela reći toj osobi dubioza. Je li dubioza kolektiv ili nešto je dubioza? Ne mogu se sjetiti tačno sada. Pa evo da ti odgovorim. Nije zato da ja nemam tema. Meni svakako ta tema koja je bila u tom videu, to što sam ispričala u tom videu, jednostavno, eto, da popunim čitav taj red od 31 video vlogmasa, zbog toga sam sjela i ispričala, pod 1. Pod 2, znala sam da će se ljudi većinom uhvatiti na takve stvari i ukoliko se ne baviš YouTubeom, evo da ti kažem da svako ko se bavi YouTubeom, naravno da mu je koliko toliko stalo do tih pregleda. I ako će neka određena tema donijeti određeni broj pregleda i ljudi na tvoj kanal, onda ćeš sjesti i snimiti taj video. Evo, na primjer, zašto ti dubiozo, dolazi onaj sunce pa se spuštam dole, zašto ti dubiozo prvo nisi pretplaćen na moj kanal pa da mi daš podršku u vidu toga? Drugo, zašto nisi gledao i druge videe, znači drugih 30 videa koje sam snimila za Vlogmas, niti jedan komentar nisi ostavio, niti jedan komentar, vjerovatno nisi ni lajkao te videe, a moguće da nisi ni pregledao. Pa eto, zašto si se ti, kao ti, odlučio, ili eventualno ako si žensko odlučila, da komentarišeš baš taj video, a nije ti palo na pamet da daš podršku za ove druge videe, pa da daš vjetar u leđa za dalje. Eto. To je nekako moj odgovor tebi. Ti se zapravo zapitaj zašto ti ne daješ podršku meni na drugim videima u svemu ovome, nego eto, malo ciničan komentar želiš ostaviti na određeni taj video, kako me nije stid, što sam ja sjela i snimila video o nekim zapažanjima na internetu, a to na internetu svima je dostupno, sve te informacije. Nego nećemo se svakako zamarati u vezi ovoga, nisam se uopšte nijad zamarala u vezi ovog komentara, ali eto, htjela sam sada kada već radim analitiku svega, zapravo analizu svega, željela sam da dam taj odgovor. Sada da vam kažem, u mom slučaju, da li se isplatilo snimati Vlogmas? Ne, nikako. Da sam se odlučila da snimam svaki dan i da sam tako krenula, nigdje me ne bi bilo, ništa ne bi stigla ovam posvetiti se djetetu, ne bi stigla doslovno posvetiti se ni kući niti sebi. Tako da u jednu ruku drago mi je što sam barem to odradila jer vidjela sam kako sve ide. U drugu ruku, da li ću se ponovo odlučiti, na to neću, zato što prije svega, iako sam ja znala da neće biti jaman pregleda, u toku ovog vlogmasa shvatila sam zašto nema tih pregleda, zato što vjerovatno dosta drugih osoba je počelo snimati i tu je onda prevelika navala tih videa i naravno da moji videi neće toliko biti ni zapaženi, a sa druge strane ja i nisam baš toliko kvalitetan YouTuber, ja nemam profesionalnu opremu, pa nemam ni onaj mikrofon, iako ću kupiti mikrofon, ali nemam ni mikrofon, nemam ono osvjetljenje, ne radim previše na editovanju videa. Kod mene kako je tako je, pa izvolite ukoliko vam se sviđa. Gledajte, želim nekako, kad već snimam taj život u Istanbulu, želim da ga predstavim onako kakav on jest, tu atmosferu kakva ona jeste. Tako da i ne želim da editujem previše videa. Pa samim tim, to editovanje nije mi oduzelo previše vremena jer sam ja to mogla nekako usmjeriti i uskladiti. I kao što rekao, ja sam već prije toga malo videa nasnimala, tako da mi je to dosta pomoglo. Da li sam zaradila više?
zapravo prije zarade, pošto zarada je u onoj analitici u studiju na zadnjem mjestu, ovamo pregledi opali definitivno, jer prikazuje u zadnjih 28 dana kakvi su pregledi, prikazuje vam preglede, prikazuje vam sate gledanja, prikazuje koliko ste u zadnjih 28 dana dobili subscribera i koliko ste zaradili. Subscriberi su mi najgori. Meni pokazuje da sam u zadnjih 28 dana oko 14 ili 15 samo subscribera dobila. Toliko mi se desilo tokom čitavog decembra da 3 ljudi, 4 se subscribe-a, izađe neki novi video pa se odsubscribe-a. Ja zaista ne znam koji je fazon da se ljudi pretplate pa otplate. Otplate, otpretplate. Kako li se to već zove. U toku čitavog decembra to se dešavalo i ja nikako da se maknem sa ovog. Imam 2067 meni se čini. Pretplatnika dolazilo je do 2069 i onda se od pretplate ljudi nikako krenut dalje sa ovog 60 na 70, 80. Tako da subscriberi, ma nisam ih nikako dobila. Bolje bi bilo da nisam nikako snimala ovaj vlogmas, vjerovatno bi imala i više sati gledanja i svega toga, moguće i subscribera. Što se tiče zarade, isto tako, ja vjerujem da u 12. mjesecu da YouTube više plaća po pregledima, ali s obzirom da ja nisam imala ama nekih pregleda, nisam više ni zaradila. Moja zarada je otprilike oko možda $50, nije čak ni eura, ali hajmo reći da je i eura, ne znam. Toliko sam za 12. mjesec zaradila za ovaj vlogmas, tako da ukoliko ćemo gledati samo na zaradu, sav trud uzalud, iskreno. Ukoliko ćemo gledati na subscribere i to još gore. Tako da, eto, što da vam kažem, za mene ovaj vlogmas se pokazao kao negativan, iako sam se ja koliko toliko zabavila. Ukoliko se bavite YouTubeom i niste do sada snimali vlogmas, ja iskreno ne znam da li bi vam preporučila da snimate ili ne. Ukoliko nikako niste snimali vlogmas do sada, onda svakako preporučujem da barem jedne godine odlučite se da snimate vlogmas. Možda će u vašem slučaju biti drugačije. Ako vaš kanal dobiva na pregledima i na pažnji i ljudima se sviđa, imate dosta dovoljno pregleda, onda ja vjerujem u toku čitavog decembra da možete jako dobro i zaraditi. Ako gledate samo na zaradu. Ako vam je YouTube vid zabave i zapravo vas to ispunjava što vi snimate vide, što ih editujete i što ih dijelite, onda svakako preporučujem da ne samo vlogmase radite, već da snimate i svaki dan objavljujete ukoliko vas to čini sretnim. Ja od sad pa nadalje vraćam se onom svom standardnom ponedjeljak, srijeda, petak. Ukoliko se i to promijeni, ja ću svakako obavijestiti na svom YouTube kanalu. I eto, otprilike to bi bilo to. Ja mislim da sam sve spomenula. Da, jesam. Hvala vam što ste došli do ove minutaže videa, ukoliko ste došli. Ako vam se sviđa ovaj video, slobodno ga lajkajte. Komentarišite kolege youtuberi da li se vama isplatilo da snimate vlogmase ukoliko ste ih snimali. Eto, moje mišljenje je takvo kakvo jeste. U toku vlogmasa nisam snimala niti jedan video druge strane Turske, tako da možete očekivati par videa kroz narednih, pa ne znam, par sedmica možda. Potrudit ću se da barem par videa snimam, tako da nastavimo i sa tim serijalom i eto ga. To je to. Vidimo se u nekom sljedećem videu i ostajte mi zdravo. Ćao! I da, ostanite još do narednog
kadra, jer u narednom kadru ću napisati ljude koji su me podržali kroz ovaj vlogmas, zapravo kroz decembar, tako da želim se i njima posebno zahvaliti. To nisu kolege youtuberi, već to su ljudi koji vole moj kanal, koji vole da gledaju i koji su tu zaista bili za mene kroz čitav 12. mjesec i oni najviše zaslužuju zahvalu ovog kanala i mene. Hvala vam puno!